Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, yap mana kebengantan sa bendingan nagyang kotoa haditha ika 40 aku dua sagyang kotoa mga haditha pembegantan sa bendingan sagi muri-puriro na hadith mengurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kates kanyan mengurip Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Yang mana niyan na miyakatitayan ku Anas bin Malik amyaswat wallahu ta'ala sir kanyan na piteruyan. Miyan nagakana tigiyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi iniyan di teruun. Piteru kun wallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala. Yang mana niyan nagyang hadith na hadithul qudsi. Piteru na hadithul qudsi na kateru wallahu ta'ala maka pupuun sumakna niyan si ikwallah ugay na so kinilapiat o kateru na minggu lalang ko dila o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitero kun wallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala atigyan na ya ibn Adam hatigyan bawata anu Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak da atigyan ulina sadna tigyan sa kapamangning karakan nagu dingarak na tigyan di kasinganina dengan di kasinganina ko rela akan na rela akan sakatigyan kumiangan dulu sangka sadia kan natigyan irarampian apiapan ni kalaian ya ibn Adam hayatigyan bawatan Adam law balagat dunubuka upama tigyan kami sampai sudusangka sa ananas sama sa puro langit atigyan maana maka dukurupan sa langit sudusang ka thumma astaghfartani uriyan yan natin wallah na mamang ni karak natigin sarila maghafartu laka wala ubali na irila akar katigyan agyan ko ta mga dusang ka sa dira kan natigin mala nagudi kan natigin irarampian mawrif Allah kung kuna ba margin si Allah subhanahu wa ta'ala nisubatam no Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na ya ibn Adam hayatigyan babata anu Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfirah hayatigyan babata anu Adam mata natigyan na saka na upama ka makataling umakarakan may taling umangarak natigyan na gyang kutuwa dusa kepenuhan natigyan na dunia di na may pelagi kala o dunia adusa mangurip Allah niya penuh katigyan na dunia adusa mangurip Allah thumma laqitani na uriyan yan na minitu na kuwa miya kataling umakarak natigyan la tushriku bi shay'a akna ba kung atig wallahu ta'ala di panakuton sa may tubo shay di na nganin sana shay na la ataituka na sabnar atig wallah maka taling umakur ka ambu ulina mi taling umakur ka bi qurabiha maghfirah agyang kuto ami pulagi diyan sa kala atigyan rela mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na hadith na miya panutulan ni at-Tirmidhi sa piteruyan na gina na hadith na hadithun hasanun sahih mapi hadith matitu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuntan mangurip Allah nagyang kuto akala arila ulina limu wallah subhanahu wa ta'ala ku urip niyan sa kaprila ini yang ku urip niyan
sa api antun apan ikala adusa amyang galbegan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa sadin sa kapemangnian sarila sa iku Allah. Lagi-lagi yang kutu akateronu Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Quran na pitero yan na qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Mana niyan? Qul taluang ka Muhammad si kumang urip nak natig wallah asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim taluang atigian si kumang urip nak natigian amya israfera na ginaweran si ku kambara dusa. Mana ini lang idan na ginaweran si ku kambara dusa mangurip Allah. La taqnatu min rahmatillah dikan watigian pagkada isa panginam kulim Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mata natigian aswallah na iprilayan sulang wa nadusa. Innahu huwal ghafurur rahim. Mata natigian aswallah na parilila nagutan tu amala ilmu ma'urib Allah subhanahu wa ta'ala. Sagina ni sebut sagiang kana hadis so tawa miakan dusa sa apiap ni kala iya na dusa ma'urib Allah na di pukada isa panginam kurila Allah subhanahu wa ta'ala kamata na ipril awan Allah ta'ala gian kutamian dusa niyan amay kuskanian na tubat amamang ni sarila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padum na sebut nun sagiang kana hadis nagyang kutuwa kala akal biyan nagyang kutuwa kapaparati ako kapaka isa Allah subhanahu wa ta'ala kapaka isa si Allah adis kaniya ni pena ko tumawrib mo Allah mana kala akal biyan nagyang kutuwa di kipu pena ko tun sa Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa katerun Allah at tigin na himbawatan ho Adam upama ka makatong aling umakarak sa mitaling umakarak nagyang kutuwa tigin na miplagi lulupa o di napakapuno ko dunia adusa na mihakataling umakarak na tigyan sa minitu na kung ba kanabok matigyan di pa na ko to na mata na tigyan na makataling umakur ka buat tigyan sa mitaling umakur ka agyan ko to ami pilagi diyan sa kala arila mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mana agyan ko to ading akipin ako to sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala na apya ka may ito isimba sa ikwa Allah na miya kadala kapani miya dusa na asara ading kami penakutos wallah na tanto kumala ititilaga deka wallah subhanahu wa ta'ala arila nagumaap sa gyang kutam miya nga dudusa nga mangurip Allah amay ko saka nakana bangka dimi penakutos ikwallah mana akana baka di makan dusa sabang kami penakutos wallah subhanahu wa ta'ala kagiyaso penakutos ikwallah subhanahu wa ta'ala naginan sa mga dusa adi iprida wallahu subhanahu wa ta'ala o pa makakapantagi ron so tawa manus kuan matay naging utagi pinauton na iskan yang keridaan wallahu subhanahu wa ta'ala mangurip Allah subhanahu wa ta'ala biyan mangurip Allah makapanda bandingan sa giyang kanana hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sitanuk mantagi sa diyang ka sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.